he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie kumsang khat zakwa somkhwa pani ania Dr.John Schneeberger le hanupui lisai te chu Canada ram Saskatchewan province kholian lo tak kiplinga an chenga anin nei na po alare lo boka zan mut lampo an la am review ani ome John Schneeberger hi kipling khwa doctor chun pani zinga pakhat jok ani le ngala chu khwa chuan an lar vet hle ni lisai kholai kalte hi betu le lo chibai tu puyan thanem thin lea pasal fel taka nei big chu van nei ti zia hi pin an lo shil thina chu tiang chuan a pasal wang chuan du saka hloin min an bechengam meu lovani awan nei zia chu ama ngei poin ain pom thlapa a pasal chu a mela chelova thiamna lama la doctor lai nin anung changa thabok si nupui dot konga la sial khat tlatalo ni le kherbok nen an nu tan chuan soile sel tu reng omlo ani ber anni pani hi kumsang khat zakwa somriat pasari khanin tongin chuti lai chuan lisai chuan oxbo khwa medical clinic pakhata receptionist na athoka chu clinica chuan Dr. John chu aron thokovea heti lai hian kumsom ni pakhat chaulanin South Africa ram politics chiri takaron tlan sanin Canada rama hian aron pem lut lim hlolani chu clinica chuan hriata hlo ngal lea biaka nuamin ama sheve dek to phot chuan an fak em zel mai ni chuti rol chuan aron pem lu na alarei lo wangin thian mu malala nei lova an receptionist lisai chuan chutiang mi khwal taka awm chu kom tlang nel atum hlea heti lai hian lisai hian pasal pom lai anea a pasal point Dr. John din mun chu hrethiamin choya te an som hiala thei topin ti tlang nel an tumani amai ro chu an thil tuma chuan an hlo tling lutuk ani berang chu lisai le a pasalin khar chu azau tiala Dr. John anen anin nim naitel tel thunga ti chuan kumsang khat zakwa somriat pariat ni puilain lisai le apasal chu anin then tange ani chutang pe chuan in thlashun na nei haulovin anin chul nel chhota zela ti chuan kipling lama chuan in sonin lisai fate pani po an hena an shruai telve boka chu khwadam doin chuna chuan a doctor na chu athok chun zom ta zelani an bulchan na chu tiang te shep chu ni ma se an nu pa chu anin koperem phian maya John chuan lisai fate po chu aduat thiam lea an ni poin an pashan chu an ngai sangin an ngai na viau nin alang oxbo khwa anom layang bokin kipling khomi pui te poin John chu an ngai na ngal thuaya aming an soidon poin Dr. John te an ti deuh thlap zelani an nu pa chuan an duang takle an lo mi thla thinang ngein dilkam munnuam taka inan sa fate po nei bel zel hisapin zau hek hok takmain rum ruak pom nual turin an sange ngeni ti chuan kumsang khat zakwa somkwa pania danang takin anin kutsuita lisai chuan a pasal thar nen chuan khwanu samsui ni ngein ain sia dam chunga chung ko lim taka khosak ho chu adu thu sam berani a mai ro chu a be se anga tluang pur chuan an chung ko nun chu awm ri talo November ni khat kumsang khat zakwa somkwa pani khan anin kong khar chu tuemo hian aron ki kara lisai na wa hon chuan a be se lo deuh awa mutatlat mai an kong kabula chuan mi pakhat hi alo ding renga ani chuan Royal Canadian Mounted Police Army Sergeant Bill Hanstra ni thule a pasal chu meiche pakhatin pawngsuala apu thule thu zofian du thu aron soi tamaya chutia a pasal engkima felfam kim ni alo hriat thinin puna tenom takadong tamai chu a hrethiam lo hle ani
lisai chuan a pasal Dr. John chu a han kova ti chuan Sergeant Hans Strale Dr. John te chu room pakata a sangin uluk takin an hanin kom ta Dr. Hans Stra chuan pawngsual pu tu chu Candice Fonagi ani thu a shila a soidan chuan a hma zanin Kipling Memorial Union Hospital a chuan en colonia chuti lai chuan ama en kol tu Dr. John chuan damdoi engemaw hmanga hrai ruin che theilovin a siama ti chuan a pawngsual zui ta ni in ain soyani an inaron kalma hian Sergeant Hans Stra hian Kipling Memorial Union Hospital chu halo vatlo to ngea chuta chuan kendi si thu soi chu thu dika ni le ni lote alo vazot kwal vek to a chulai hmuna nurse duty te chuan a hma zanin kendi si chu an damdoina chuan aron lu ngei thu an lo soyani kendi si chu a bial panen na satakin anin niala kuttepo na vaklo chuan anin thlak ani ome chu tiang thin rim eng phiar le ril rubuai tak chung chuan chu hospital a thok a thian nu pakhat muturin aron tlan luta a thian nu chu a duty lo lai alo nia wangin midangin an lo buai puya hom dana engamadik lo ama an hriat wangin Dr. John chu muvat turin thuan lo rona kendi si point a doctor hriat chian ve thawni wangin rilruti zang khai thei engamo antidepressant ang chi te a pek thei be sein Dr. John chu avaron ta ani Dr. John chuan damdoi engemaw mangin alo chiwa chumi zan chu anat na zir chian nan damdoina chuan riak ri phot turin halo ti boka ti chuan kendi si chu damdoina chuan ariak tangeya amai ro chu chumi zan a duty nurse te chuan pawngsual thilvel chu engman hriat puilo mai baka rin hlel tur tak nial po an shelova kendi si om na ruma ngei po chuan an lutin an chuak vel reng niin an lo soyani chumi zana mi padang om ve chun chu anu pui naw nei om pui tu mi pakhat chau ania ani la chu naw nei na ruma anu pui bula om reng box hi kendi si soidan ve thung chuan ain entir na ruma alu nuwa thil om zia te han soya chumi nu chuan Dr. John chuan damdoi pakhat ka pe chenga izia mayang tin ruma tang chuan avchuaka damdoi engemaw a ei tir tura in ngai lain syringe keng chungin aron lut lea aban bula a chiu ta ni ataksa damdoi lu rualin a vai ngal moi moya mumang ang deu ruain a hria ataksa a zoi veka a che thei mi lo bok Dr. John chuan koiletin asai sir zongin amut tir ti te po a hria mase ataksa chu a che thei to lo shim shim nin ain soya chubi nuwa Dr. John che dan te po shevek mase engma ti thei to lo nin ain soyani hatuk zinga chuan damdoin khuma lo lamurenga Dr. John chuan ron endik lea ama Jackson na chu eng damdoi nge ti a han zo chuan nui chungin henga tinge mumang makdewe neem ni hetiang damdoi man hian thil mak pui pui mu thrina tin ha zona po chang ta chuang lo chuan a chua san le maya ma se in a thlen nu po chuan angaya thathei talova crime documentary en shot ve takalo ni ve wangin athom no thil kai chu evidence atan atang kai ringin ziplock beka a khung thlapa ti chuan police a report ta ani chutiang an pu na le thil om ziate Sergeant Hans Stran a soilai chuan Dr. John chuan ngun takin alo ngai thla a soi zo chuan chiang takin an pu na chu dot muhlum mai ani thu a soi chuak ve ngala ain soyanga kendi si chunga chuan poi khoina a thlenga ni poin ama chu poi khoi tu ni lo thu soin a phafi thla chiang hle a ma zan chuan kendi si chu ain kol ngei thu le damdoina po chuan ril rubuayang maya a khosak thu te ain nial pui a bial pa chu tha hiala du thu te a soi chuak nia soin damdoi ngo pe ka duem tia a zo nuwa a du thlan na thlapin damdoi chikhat verse mangin a chiu nin ain soi chutiang damdoi chu ril rulam na tho ti ha dam turte in ti mutna tan te man thina ni thu soin chu damdoi side effect awang chuan kendi si chuan pawngsual ne in hriat na anei nia arin thu te a soi bokani atu soi chu hospital lama nurse duty te tu soi nen po ain mil hle kendi si tisena chuan verse damdoi chu mu ani boka
chu chuan adam doi man a soi po adik ngei ti a fin fia le chia bok chu ti rualin kendi sila chianga in ti veang reng viau boxia soitak angin police station a report a thelu don hian a ke korte a ma zana a hak chu evidence atan a keng ngal thlapa chuta chuan Dr. John chi chu a kai ngei ti soin endikatan plastic bag a aron khung thathlap ani no sui tu te point chu da tang chuan sample lain DNA test turin an lo thon to ani Sergeant Han Strat chuan chu tiang thil te chu hril fiin Dr. John chu a khai khin turin DNA sample la karem ti a han zota ani la chuan te reng mai ka filim na tur zo kalom tin phur takin a sample lak chu arem ti thu alo sei ve ngal mai boka ti chuan atisen lak dan tur a hun le mun te soi felin Sergeant Han Strat chuan a ho san le taria ti chuan a hun le mun ruata chuan atisen chu avalak tir tang heya heti hun lai hi nu chuina tan DNA test man tran lai velania thiam na la sang lovin result shetur point enga mo chen nga angai thinani so ti lai chuan kipling te ang kholian lo taka chuan kendisin an kho doctor chuan vor pong sual tua apu thu chu a thang chuak rang lea chu khwa cheng tam tak chuan chu tianga pu na chu thil ni theilo le om ang lo lutuk nin an ngaya Dr. John chu an hriat chian thu le chu tiang thil ti du turmi chu ni lo shim tin alama an tang thlat ani Dr. Chatakani pialama an khotlang tan kong shangin John chu aloin mangna sa toa tin mi thanem takalo pui to baka an khwa van tlang swimming pool ma saber po ama kai hroin hnuaya an lo din to nge chu wang chuan a minga cherin mi puiza akai tak zet ani ale lama kendi si chu an mirin lo zong bermai chialo ni ve thunga pa tel lovin naw opoma petrol pump pakhata thokin meiche phovuak ve tak zan chu ngai na party na pianga chat thlave thei ziang chi hi alo ni khera tin athina chem em boka tu vak mai nan lo ngai na te chiam lo niom tak ani chu tiang vel chu min an chan chin an hriat dan ania chu wang chuan Dr. John thu soi chu apom om zok don ti a chiang reng mai kendisin Dr. John apu chiat chan po rin thu le ngai dan chi sang alo piang chuak ngal thuaya kendisi hian angai zonga anei thei silo chuan a pu mual pho tamai ani ti te pu mual pho asum ei sakatumaniang ti velte zeldin thu sang te chu anin khom bang ti tuiber ani taringot maya in la fing deu thilin ti sheril si engma sei thadu tak silo ang chi po kha an ku ve furmai theni tin chu mai ni lovin achunga poi khoina thleng tak ani chuan eng wangin nge chulai muna nurse duty te nena chuan a soi ve ngal mai lo ina ho phota police nena evidence keng han khalle chau te chu a om ang lo lu lai lu tuk ti tok anom boka ngai dan pomom tak fin fia lei thei silo thu le la sang atam hle chu tianga thlainga mazat an nga nu chuan DNA test result chu aron chuak ve ta an lo rin lok ang ngein kendi se ke korte DNA le Dr. John DNA chu ain milloti an ron nem nget ta chat mayani chu thuan hriat chuan Dr. John le lisai te nu pa chu an tho huaya lisai chuan a pasal chu arin hlel chin ngai lo thu soin alawm nan a khilai ve sak stepo ani mai thei an buaina chu kiangin malaman pan le thei don ta ni in alang mi poin kha kati reng khamo tin apu tu ken disi chu an nui so hlea kholai chu po ngamom lo khopin an ko ron ani ber a mai ro chu ken disi chu an dik ain ti ve tlat mai sia DNA test lamin Dr. John chu ron thai bo to ma se ala be dong du big truck lo police nena akal le ngata Dr. John chuan a pawngsual ngei ti soin sempuran laksa chu adang nen eng tinamo alo thlak ruanga ain mil talo mai niarin thu hawa soi ve ta piap maya chuwang chuan athu boy chu chuinon le turin hawangen le ngat ani tin chu mai ni lovin
Dr. John Athisen po chu la thale turin police te chu anor hiala chu tiang chuan do ta soi lo zia chu fin fia a chou hle ani chu tiang na chu tin police te chuan Dr. John chu Thisen la karem ti lo te an vazot le ta ani po chuan a mang thovin phal takin alo pe vele mai boka ti chuan Athisen chuan an la thale ngata result chu an ngak le tawang wang mai ti chuan test voi ni na result chu aron chuak le ta kendi si chu akon fi bon turu to boka Dr. John chan tu te po aruk tak chuan an zam ve deuh toa a mai ro chu an tan eng ma lo thon tu rom lo kendi si evidence ron chop chuale Dr. John a DNA chu ain mil lo ti avoi ni nan an nem nget non le ta kendi si thu boy thelu po chu kum sang ka zakwa som ko palia chuan an khar fel tangal ani lisai chuan chu tia kendi sin a pasal a chhai boy reng mai chu makatin a thinaur hlea anin kar ti cheta du wang ni lo vek poin aril ruat chiang vaklo niang ti te aring ruma chu tia an thu boy top ta po chu alo hle ani thil chu pa ngai takin akal chho ve ta mi puite poin Dr. John chu rin hlel na emo thin shik na emo po engman nei chuang lo kendi se tan ve thungero kho hoi ngam ngai na chi sia zang ni to lo za chema khu karal vek thei ni se adu zok hial to mai the ni mei che zak theilo minu pakar in rol du khopa minasa then strong heavy muin an mu vek toa ani point chu tiang boro kar reng le Dr. John de chung kwane na in mu phareng chu nuama te lo te po ani ma na kipling khwa tanga kilometer za som nga vela hla regina lama an pem ta ani chuminu chuan Dr. John de chung kwa po boina chum jing chuan a kian san ve ta boka an nun po pa ngai takin an mang chho vele theidon ta ni in alang an nu pa chuan fa pani an nei lea kum sangka zakwa som ko panga fanu nein ko ruka apani na tan mi pa an nei le boka ti chuan lisai famasa tenen chung ko pa ngai takin an khosa ve ta ani ha mai ro chu eng kim top to an ngai lain kendi si chu alo la be dong hau lo mai kum sangka zakwa som ko paruk ania nika chu office online Dr. John chu mi pakhat hian lucky ticket aron zora adeket chu azia zo manin envelope thun le turania chumi nuwa charle thlap turani ti te ashil fi nuwa John chuan lo le saka mi zong chin dan thin panga in John chuan envelope chin chu aliak hu zeva ti chuan achil chuan achar ve maya chu tiang a chevel chu ticket zor to pa chuan alo en chik em maya John chuan makati deuh hialani chumi nu lok chuan identify tuin thubeng ver tak mai aron sei chuak hlola a soi dan chuan kendi sinule pate chuan an fanu chu an ring tok ve tlat maya police lamin an thu boy chu khar sak to ma se ar tal dan chi khat chawom leinem tin private investigator an lo ruai rup maya an lo la chui zui reng an yo me chuta chin chu Dr. John po afim khur thar hle envelope char don poin tuin ati hu thlap toa khoya po ni se a DNA nu chia thei zonga om chu atum to lo bur maya anu pui bula po min talo tiran tum tak chuan film khur tok om thelo tin a chunga thil thleng chu a shil fia ve ngal bokani identify tu thil soi hi adik chia renga kumsanga zakwa som ko paruka po chuan kendi site chu an lo la be dong du chuang lo police lamin athu boy voi ni lion chui nuwa an ti top to wangin an laka be sen nei to lova chuti chung chuan private detective pakhat Larry O'Brien chu Dr. John DNA nei theidan aru ka zong turin an lo ruaile ani Larry hi Royal Canadian Mounted Police akum som ni panga lai lo changto private investigator ni du wanga na ban san ania kendi sinena anin mu masak ber changin chunu chulu lulati ve ngar khop mai adu lo lama chuan rive thak tur chi ni ti a sha thiam ngala
chutia a case thi mai tura zui ngar po chu makati lo baka engemaw tak thil fel lo chu aumani aringa kendisin Dr. John apu na po chu adik ngei ni ti aring het ngal mi mai ani kendisin a base na nei chunani to thua shil nu phei chuan lotlin pui ngei atuma ti chuan assistant pakhat chu Dr. John office a tirin laki ticket mangkhan achil sample chu skill turu tara lutukin avalak tirta ani amairo chu engemaw wangin DNA sample lak theilovin achil chu alo bol lo man lau maya an duangin an ti thei ta chuang lo ma se leria chu ala be dong du hau lo mai ama ngein be thatle tumin ruwa manna asiam leta amator dana zui ruin akara chuan lut ruwa asamzai avazong tariap mai ti chuan atumangein samzai chu a hona amairo chu avan doi siamin chu samzai po chu abunga lo nia asam trona lai chu omlo wangin DNA tesatan a man theile ta chuang lo ani ma se nu chui tu pa chuan beidon san mayala tum chuang lo akara bok chuan avalut rule ngata achunga chuan libam la thar tak pakhat hialo ma hoi ni khatvel bak manala ni lo ti po uluk taka en chuan a hriat theni ti chuan envelope pakhat achunga address vel en theitura sarang pante in vuatelang chi mamo om takin tia alo pailok chu a phora a sarang laia chuan chu mui hnoi chu han ta tok toka alo mang to tu mui vun them le achil vela om ringin chung thil mit long mu tham mang lo chu lak thei ain be sei ani ti chuan chu a thil vanei thar chu en dik turin laboratory lama a thon tak ngala ngaklel takan nga wang nuwa result ron chuaka an thorim na le kendisi beidon du lo na chuan ara tha chua don tange niin alang veta chuli bama DNA profile an mule kendisi ki korte DNA profile chu halloween milta chia mai kendisi chu achunga ro rel na diklek ko ani vedon ta ni shein alawm hlea chuti rwal chuan zona chan har takalawm ve theitlat mai ama khan engwangin nge Dr. John Thisen voi ni lai an test onen khan ain mil silo chu thil chuan rin dan mai maya chuan Athisen an dana bur chu adangin lo thleng thina ni an ring bera mase police mulai nge lak thina ni wangin chuero a harsa hle don ti hairual ani silo eng poni se min ring lo viau na an ni lo chumin fin fia sak thenom chuang lo tin an thil hriat thar nen chuan police bok chu an vapan le ta ama a case lo chui to tu sergeant Hanstrand chu thu lo hriat chuan makatin a phur thar ang reng viau mai ahun lai po khan thutuk na diklowan siam tlata in hriat na alo nei ve tho ni ome chu wang chuan case thar thole an ni tur chu alo lom ru hlea a thiam zok chu thiam chan tira amo phur tu chu an shem nge theinan thanem ngai taka be ain tiam ngalani tin an thu thar ron ken chu alo dikani ngat phei chuan Dr. John chuan ama ngei po chu alo bum let reng ti na ani dona nu sui tu fing ve tok tak nielo in ngai tan chuan atlom thlakin aza thlak viau dona chu wang te po chuan thudik highland chu atrul ani siribop mayani chu ti rwal chuan an evidence nei thar chu dan kala aru karala an nei ani wangin korta man thei ani don lova amairo chu Dr. John chu a DNA sample lak tir le turanor na man nor thataka man thei anin be sei thungani ti chuan police te chuan Dr. John chu thuan vazot fialeta kendisi the private investigator roin a DNA a mu chu dan chanchin tenan shil chuan Dr. John chuan a kar chunga mui noi chu ata ni lo ti alo soi ngala ma se chu ti chung chuan Athisen lak chu arem tile ta thovani heti chung zong hian John Athisen lak phalna waren demo court thu pe kemo engma an la nei lova John rem ti na le adu dan bakin an che theilo Athisen en dik tur poin
adilin an dil zok anima lorem ti to mi alo po ni se vui thei an ni no kong dang an dap le ngai don ani mai chuti chung chuan Dr. John chuan lorem ti le hlau thin zoka a kon fi dana te hian hanrin hel chiam chu a har ve viau mai the ani nuchui tu te chuan tunba ki chance than nei to lo mai thei tin hriain atisen lakdan le an chet vel dan zonga po ti sualom lo tura chet an tumru hle atisen an lalai zong chu video lak vekturin ruah manan siam tabokani ti chuan November ni somni kum sangkhat zakwa somkwa paruka Dr. John chu police station a aron kalta detective Hanstra chuan atisen latu turpoin amirin big Dr. Jean Oroni chu arwat thlapani amain chunu chu film khur a chetur le thilrin lel omem ti ena amit le beng chikar reng turin alo shillok vek boka ti chuan Dr. John Schneeberger Case chu atum thum nan anan lale dona amai ro chu jinin ti dan pangaya kut zung chang mora vi thi mai han tum chuan doctor chuan adu tatlat lo mai natna engamo ne wangin akut zung chang mor chu apem to chuan avung dukovak zelnin asoya doctor nena chuan atisen zama changa syringe manga lamai turin atia a chuan lam chu a that baka soitongin adu dan bakin an nor thei lovani ti chuan aduang tak chuan atisen zama changa tisen an lak theinan akor lumban chu anan hlim chowa rin hlel tur lo zong ro reng jini chuan a korban lim dan chu a fim khurlu tuk devemo atiril ruwa a kiu thleng chia chein a korban chu a hlima athisen zam la chu a lo lian thangang maya alen dan le alan chian dan chu makati deuh hial ani ti chuan vi sual polo mawak lo hitiril chungin athisen chu han la dona amai ro chu tiang khopa vein lian thasi chu avit fu mai thei tlat lo tin chu baka avun chu a fei deuh chung maya ma se chu ti chung chuan antisen mamo zat tur chu a hip chuak thei ta shamani chuti atisen a hipa chuan Dr. Jini chuan makti deuh danga mu belle tlat mai atisen chu aduk thalea tisen rong pa ngai tur ni chielovin ashiani Dr. John chuan nuwa tisen chu en chungin amak hle maya ati chuak hial ti po an video lo laka chuan chiang takin a mu theani chuta le chuan tisen test result ron chua chuan aya thil mak an hriat belle ta zel mai an tisen lak chu a hlui lutuka DNA sample lak na tan man tlak lo khopin alo chevek to hi alo ni an ma ni ngein an hip chuani si John chu engam takin a chen chilanga mishing na tho ni chialo tharau sual ama chuan omaniang ti pol takani to amak lutuka makar makes ani top mai ni chu result chuan victim kendi si chu a thong chiang lea a chance nei nung ber chu a hlo cham le ta ni hriain atliak nop ani bera no chui tu te po an bang bo hle ngai thalo si ma se han pu tur ber po sha si lovin an luan an hiat taringot mai ani chuti lai chuan Dr. John nu pui li sai ero athina urin al deuh phat toa voi ni lai DNA test mangin apasal filim zianem ngeni toa ma se chu ti chung po an chung ko an lo la chai buai reng le aruka an lo la en thareng chu makatin oi harsa atilea athina urturu heavy utsuak ani top mai ni ha mai ro chu April ni somni panga kumsang ka zakwa sumkwa pasari tlai lama thil thleng hian aril ru athak tir chiang hle chumi tlai chuan li sai chu afa te zinga au paber hafa big chuan apian na pabulazin adil mau maya a main chung kwa chol mandan turte an lo ruwa man fel vek to sia chutia zin bon dil le thut mai chu makati viau ani chuta afanu chu adangin amit meng le achezia chu buai riau hian a shetlat maya boite thil diklo mi tin an zot satlia mai maya
afanu chuan bandeu takhian anu thil shil du chekanea atita anu chu zaizirin ama azui tura shilin a bedroom a shoi luta a puan pha chu hlimin engamohi a kok ringota lisai avakal maya ava en chian nak chuan afanu thil ko chu kondom man nu alo ni reng mai afanu chuan a ma poina tiang hi ka chunga atito atiringota a che zia le a mela afanu thil soyom zia chu nu tan hriat thiam lo chi ani talo a tong kam chu toi viau ma se hril fia le chuan angai to lo a bing muma a bul vel chu vir moi ni hian a hria a pasal du thu sam ni a lo hriat a thu boya po tai pong a lo tran ve khan chu tiang thil chu afanu laka atiang tirin ngaina a shebik lovani afanu nena chuan trap o truawin boite engatinge main min shillo ati chuak thei shama ani chuan kendi si thil soi po yoi sak chuang lova kathu soi po yoi chuan karing lovatin a changa chu thu chuan lisai thin lung chu a vit nangang mai manin thiam lo nain a khata afanu thil torrap thak tak chu a pasala du chuaka wanga khua mu lo rani na hria ama chuain hongoi ngoi to mai ani chutia engma zep nei lo an soi ta ka chuan afanu laka achet dana chuan rin hlel tur lo tam ngang maya kum ni kalta kum som pathumani lai tang toin afanu hian alo zep ngar to hi lo ni dam lo na emo mai nei poin apa chuan dam doi ei tir tamai lo chuan engamoin a chiu thina chutianga chiu chang chuan taksa zoi vekin ni khoshelo hian aum thinin ain hria tin achunga thil thleng thin po chu chiang lo roi chuan a sha thina amai ro chu engma soi chuak ngam ngai lovani anu point chu tia an fanu chiu le mai thin chu makati dewa mase jona chuan a tho chak zoka wangin a thazok nin a chang mai thina Dr. Zokani baka apasal du lai churin hlel na chang alo hrengai reng lovani chu tinga kumni chung zeta chet nuwa chuan azan khat chu a chiu lea atu ka chuan lu hai burin a thowa a khuma han siam chuan kondom kor chu a mutamaya chu tia afin fiana nena engkima muta ka chuan she tak chungin anu chu a shilta ani ti chuan li sai chuan man mo takin afanu chu athom no te siam sakin amamo tur thil sang adap khom sak ngal mola a him na ngei tur ni a hriata ada te a ti chuan a pasal Dr. John chu phone kal tlangin afanuin engkima soi chu to thu chu awashilta tin kendisin apu na chepo kha dikani motin awa chua chal bokani amai ro chu John chu alo dam duam maya boy mi alovin chu tiang eng ma ti lo thu aron soya aron thlen huna eng kima soi fia tur thu alaron soi sha mani ti chuan rei poria lovin Dr. John chu ina aron lang ngal vata inaron thlen chuan atonga se chil noka dam doing mo rui nei ang le zan po chu eng tin mo mumang lovin an tluan shama ma se li sai chu alunga dam thei to lo a pasal chuan a phu tok shem na hmungei se ati hlua toa chumi tur chuan fin fiana fia fai fek fok nei thei dan angai to ta ani ti chuan atuk ni lo chuaka Dr. John po ni dangang thovin damdoin lampanin a chuak lea chuta chia chuan nu ber chet hun alo thleng veta a pasal pindan big office chunga chuan avalut phea nu chui na chu awa thok chanta chuar sang taka bom pakhat chu han honga a chunga chuan doctor glove te syringe te condom te engemozat a mutsuak tarup mai tin chu mai alani lo kendi injection nana a mandam doi verse ngei mai chu bur thanem tak alo la kol boka chu tiang dam doi chu tak sati ha dam the ni rualin ti shol zong ti zoi vek thea ni khoshelova mi da nan le nimhlumang te poin an mang thina ni tin chu tiang dam doi chuan thluak lama tho dan danglam taka nei tel boka dam doin na tho lai thil thleng chu an thluakin awong tha theilova
engman ngai to let hlei thei to thin lovani hetiang hi amnesiac effect antibok ti chuan lisai chuan athil hriat zong chu nu chui tu te chu awa hriat tir ve ta ani kendi sin chanchin alo hriat chuan engtia lo don son tur nge ti po a hriat hiam lo ani ber kum sang ka zakwa som ko pani dai to a chunga thil thleng angkha midang chunga po ati duang ti alo hlau thong hle thin khania tuna ama fanu nge kum thling lo le ngal alo khoi ti an hriat chuan poyatin aril ru an na hlea chuti rualin atu soinem nge tu le hriat thiam pui tu nei ve ta chu alomom ve tho boxi aril ru turo mangchu kan hriat thiam pui ve vek ome ti chuan nu chui tu te chuan Dr. John pindan chunga lisai bom va mu chhuat chu evidence atan an la tak ngala tin ama Dr. John Schneeberger po chu afanu kum tling lo pong sual thu boirin lel thua chuan an man tak ngal ani tun chum chu search warrant nen thlapat sen ni to boka a DNA sample po du tokin an lak sak thei to a ma kha chuan amarem ti na bakin an che thei lova atisen lak na lai tur po ama na thlang vei thlapani kha amai ro chu tun chuma chuan adang ta a DNA sample lak turin hachiran latel ta tin chu ba ka chuan asam zai somni panga zituluk takin an phoi saka tin athisen po akut zung tang mora nge vitin an du to ka tam an lak sak thei ta bok ani a DNA test result ron chuan nu chui tu de chuan kendi si case an sample nei san en khan anan en mil ngal thuaya an be siang nge in halloween mil ta chia mai ti chuan ama fashion nge ba ka kendi si pawngsual thua po chuan thu buain or beltir le ta ani amai ro chu tiang khopa fin fiana akhal tra heavy u chuak to chung po chuan Dr. John chu in nam nei na nei lo thu soin ala phatrang tranga tin nu sui tu ten makan ti berle an zona chan theilo eng wang apma DNA sample lak pani le kendi si case DNA profile chu in millo nge ni ti te atisen an mani nge in an lak chu eng wanga lo hlui chevek thei nge ni ti te po ama John nge chuan a chan na thatak alo nei le tlat mai a soidan chuan kendi si chuan ati buai renga anei theidon lo tien hriat awangin ama ti chiat dan tur azong ta an ina lutin a ko tebel man nu pakhataru chuaka chumi mang chuan ama John chu aron pu cheta ani chu thil ti dan chu a hriat chuan ro man na siam vetan in ain soya a DNA le kendi si ke korte DNA chu ain mil chuan han man ngei dona chu wang chuan ti dan kong dang dapin adam lo en kol pakhat chu athisin lak ruk saka ada thata athisin an lak masak berdon khan chu athisin da that chu harbar pipe sin le nem tak inchi som panga seya athuna ti chuan a ban chung lam chu a kiu zon chung lam sheta a doctor man ro mangin a zai kaka chu ta tang chuan pipe le a chung athisen chu avun noya chuan at no luta tisin zam ang theiber turin asiam ta ani hetiang alo ti wang hian chuan lam siamin akut zung tang mora vidlovin athisen zam tangin alak tir ta tin athisen zam lem siam po chu atak ain alang sar hlea chuda chuan an vit ta chia bokani rabarani wangin atak ain vi tlang har sheta athisen po lak harsa an ti viau rengani kha tin chu mai nilovin a pipe no luna lai tak chu alan lo nan a korban hlim lai po khan a film khur hle bokani kha chungain puan zong shesa atisen lalai video kha anan en let le chuan pipe mor lo lang zok po alo mu thei nge ni tin avoi thum nana atisen an lak sak le truma mak tak me atisen hlui lutuk en dik tlak lo khopa cheto an lak na chan po kha a chiang ta atisen da that chu kumli zetani to wangin en dik tlak ani talo ti nani atu soi fin fiana tan adam lo en kol atisen lak saknia soi chuan zong chuaka John ne na tanga antisen lak nen khanan khai khina a DNA profile chu alo in mil chia ani amai ro chu chung zong chu ama Dr. John nge in puangin soi chuak vek to ma se athil ti sualin puan na alanilova
do ta pu ni wanga tal chu tum na vek nin ain soya poi khoi tu pu ni na chu ala pha fai vek ani amai ro chu thilom dan han enin le evidence an nei te ngai toin nu chui tu te chuan oi chian ngai to lo oi chu soi lo a fanu le kendi si te case baka dam doi manga mi shai rui thu buai le ro rel na diklen chuana dal tura thil ti thu buai te an siam bel hial ani a chung chang ro rel na chu kumsang kan zakwa som kwa pakwa September thla chanania public prosecutor lam chuan jona chu mifing miril ru ne thiam takle intilar thiam ming that khel thiam chi ani ti an soya mi pat me chiat na lama tui halin a hur u chuak hlea chu hur her na chu thunun zolovin chu tiang chuan a chetania an ngai ani Dr. John atelam tang ve thung chuan thiam thun la soi vengar ngara kendisin apu na chu dot vekani thute angai zonga anina du ve box silo chu miril runa puak chuak chuan ti mol photum tanin an soi ve thlata ti chuan anin mani in venan a doctor thiam na chu mang tangkain chanalo kho ve top mai nin an soi bokani kendi sile li saile afanu te po thu shetu tan korta kon nia ti chuan an thu soile evidence om theyang zong te an en nuwa November ni somni panga kumsang ka zakwa somkwa pakwa khan thutluk na puan anita Dr. John Schneeberger chu thu boy enga mazata thiam lo chantir ania kendi sitan ne nani aronin herat chuak veta ani amai ro chu a shem na puan lo huna dam chung tan tir hialan tum lain kor chuan kumruk chung lek tang turin ati tamaya chu chuan kendi si thina ti ur hle rorel na dik mutura ka nga chung ai poina rei lo zok atia rorel tu te thutluk na chuan alung oilo tak zet ani College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan chuan John chu a doctor license an hli sak thu an puang ngala anupui li sai poin a then ngal bokani azel tan lai hian li sai nena an fate big chu an pa ani na angin mu phal sak ania hun birwa ta zela an pa chu mutura shoi turin court chuan li sai chu thu pe a ma se shoi du lo wangin dollar sang ni zet choi turati ania chu po engma soi boilovin a pe mia pawngsual tu pa ma a fate wa shoi ai chuan poisa choi po a thlang zok ani chu tiang thu vel chu mi ten an lo sheta boka kumsang ni pakat April thla zela an pa nena a fate shoi tur an tile ni chuan mi za chuang zet pung khomin court tu pek chu an du lo zia an lo lan tira chu chuan boru ka tirit le zol de te pon yange in mu na ruma an pan lo ngalain nau pangte chu an trap chuak ta vak maya an mani shoi tu social worker chuan an ta na thalo theidon ti hriain an pa mu chu a cancel sakta ani chuminu chuan John point an fate mu chu atum zui ta big lem lo kumsani patum khan kumlia tan nuwa parolin chhuat tirania kendi si chen na khua Regina khopuya ngei mai chuan om mun khuar ala tum le riap mai ma se mi puilamin kendi sile a fate mai pialama an khotlang alo thiang lima an fate ngei po an him zok nan tin Canadian khole tuyani na chuli sakturin thu nei tu te an norta chia maya John hi sangkan zakwa somkwa pathum kuma Canadian khole tuini na pekania hi kendisin apu nu kum chia kha ani khati lai khan athil ti hria chualo ni to se chuan khole tuini na hi an pedon lo ti chianga chuwang chuan tuna man chuan ni ta ka hian sarkar chuan a cancel sakle ngei turani tin anupui hlui li sai point mi pui ngai dan chu a thlop thu a puang ve bokani ti chuan Canada sarkar chuan kumsang ni pali khan a khole tuini na chu anti top saka kumsang ni pali July thla khan anaram South Africa lama an thon hole ta ani Zambia khopui anu nena a holea chuta chuan a medical license cancel to chu ti nun lea Health Professions Council of South Africa zomle tumin abea ma se a deal na po an ngai to main a chan po soilem lovin ain nuk dok le ni South Africa po chuan loma hlo lem lo khop mai chanchin bumi te phei chuan asap tongin soyarem lova Dr. pawngsual tin a ming leman vu sakhial ani
chuta achi puite zinga le zelpo thin shik le endong ala tok zui ta zela chu tianga mi zong mu sit le endong ni chu zel bang zut ain a shom zok ma ome ole ka ti zong kha tun tum Geronimo crime kan ti chu thei te chu ani le ta he case chung changa ingai dan te comment section a iron sei vele donia in zavain tuk chuan nuam choi tui mut tui mang thale vek ule